Mas, masih harga 5.000. 5.000 yang original 5.000. Durian 8.000. Pakai Oh. alpukat 8.000. Tawaro sama pandan. Cendol. Ya pandan. Oke, saya mau tawaro satu deh. Tawaro. Sama pandan satu. Siap. Kasih Milo. Milo. Ini apa? Creamer. Creamer. Dikasih gula lagi. Ya. Ini gula aren asli, Mas. Ya. Baik, belum selesai. Dikasih susu lagi. Ya. Baru diaduk. Baru diaduk. Cocok sekali sama panasnya Makassar ya. Kalau cendol anak versi teman-teman di mana? Tulis di komen ya.